Meda obade ase ese ode eda se achemoa mo PSC na natili papa bi o Attention TV so ne mbeji magwadia se moa munim dadada eye radio and TV presenter baba na magye adenden mu wo afidikasie so ani se Ghana baby ata se din Attention TV so enkoa na omoni echiro mutie ensempa na natili mahhehye ede ama memai amede eba besom oman Ghana ene asembe na eda epno so heye ya Maame Ng3g3 waka ne ho biom Maame Ng3g3 ede nsem bi aba ede ababefa eye Reverend Obofour ehwane ede na Maame Ng3g3 o kane nsem Maame Ng3g3 kane de na yenim se Ghana ha no ene asofo bi nim no se ye wonkrofo bi o mutai o mochi ewo Ghana ha senje se enye Maame Ng3g3 anka minum ye ne kura anka yenim ye wonkrofo bi say we have the big men we say that we have the big men they are supporting the big pastors, let me put it that way ewo oman Ghana mu nche se ni ekọ nche se big men nche se me kan big men for na nche se woti ase omo anche se omo wo we no nti me ba na me kọ wadre ewo nsem no na wahu ni etiem eye me kan for prophet Eric Kwesi entry wada God's Revelation Ministry ano the man say abrabo uhia prophet. You need a prophet in your life. Without a prophet your life will not be complete. Inti e wose unya say obe nyankopon e de ne wosra no say asra ne yia okase ne enhye na ahye okase he ejanum na eduwebo awieye mre wo de sa prophet no adome ne eno ane je papa eye Eric Akwesi entry wada God's Revelation Ministry and papa number na edi ehimu se frɛ papa na benya encounter with him na woni ma bia sie bia no nyame efa ne so na onna na di encho na hu de bia obebo wabrabo afa eden na ja Maame Ng3g3 edi pim Reverend Obofour eni Reverend Obofour de yesin krofo bi ne tai wachi wo man na Ghana mu ha sebi enkwase anema aye Maame Ng3g3 se wudi ni nyina ye won krofo bi o support went very soon USA for bed ye be tweni ye be grab nti momi nkoni nkotie sa nkrofo na ombo na chidom nti ukotie ba ho bedwuru be ka se Ghana for sa nkrofo we nyina wa ho no mutai eye Reverend Obofour achi nti na sebi odi nkwase asem se na Maame Ng3g3 ka se onyo bia ema omo entia ne wo oman Ghana momi nkona je nkotie embra Maame Ng3g3 na e kan onye na natili e na meka momi nkotie embra Obofour o videos na wo ye ni nyina no unnecessary videos. Sawawo edaho. Now say opese ukum noa. Trinity. Me say you are fighting a losing but who fighting and tokwa. Unnecessary tokwa. Unnecessary tokwa. Information ame abekuta me abegumensem. Echele say Canada frepoku a record papa. And what is a recording na bro? Information abekuta me ne say Onipa bia owo Flaster House owo abedwafiem ebla papa no ne yawdie ane niema na ekoso no nipa kro no opapa de ta ne di nkomo eti se nipa kro no so a record papa no ne yawdie ane kwan a ono nkasa na danfo edi aye no ami ese se nipa kro no so a record edi ablo na kwakwe tie mami ka se mi chira o Reverend Isaac usu bempa asama obetwe fo enentira o kwakuba fo mami ka se bi chira o enentira o me se enentia na ka Reverend Isaac usu bempa asamu a obetwe fo ebe frɛ obi aka kire no ama mo ma record no odi ni pains akokasa ama mo mufu sama record no wakoka assembly afa president ho etibukuta audios okaso obetu president abayagu dabi okaso obekum president dabi okaso obebu president dabi okade ade na okae so okache president dabi o ade papa we ofa camera oso camera ni sinanim senya mpanyifo bi na achechire ne nsa gu nachi ena ono akasa ehunu se onyini eti niema bi wo hono mu a ewo se wotwitwa so a eka pese me ka cho se kwaku bofo asembe na Reverend Isaac usu bempa ebe ka kire obi ana asembe na Reverend Isaac usu bempa wo beka abonten awo ontimi o kanidam a ontimi kana abonten
Kwaku ultimate fight obi ni nadamfo ntokwa mano. You are a loser. But rather no, you are putting your own business at your risks. Who put your business at your risks? So why do you say who pay favor? Every employee for me a police for me because kwasi assembly juma we di eniti. E baba be go abotia. Mami ka say chiraw, say maka chiraw. Me say who put your business line at your risks? You can't fight for anybody. Audio suna. Omo yesa abekuta and na papa no yet he almost 2 good years. And na mo di papa yatamu abonten sa almost 2 good years. 2 good years. 2 good years. And na mo di papa yeni opanyini pia ma me stop o ba besia. Dia hometie ye ni odi beye. Ekwaya papa ne se amemu a wono na fight for womo no. Amemu no wo feel se o ma betray no. Kwa kupafo shawani hu totoro wani hu pomatre shawani hu basa shawani hu atali a shaw kra de ba life wenti mi anto entokwa hunu na me ka se audios ekuta no e wan kasa audios e bia papa na koka ho asem but anumile audios bebre wo ho a ye bebo a kire audios bebre wo ho no ma anumile ye bebo a kire audios bebre wo ho anumile ye bebo a kire. So who say obidi yaudie say wono ono ni fu say ono na danfo ne wo mko na krana ono ankasa ne party ono wo mko na krana wanya asem atwefo ofle obi amfi no eye easy say ya chill okronfo mpo treatment omo de ma recognize ko usu bempa no okronfo ye mani treatment sa treatment omo de ma recognize ko usu bempa so oyale ne nsuo sisi ne so oyale na anadwo bre ye tutu drip afri ne so na pick up tie medika be fa no na pick up ne eko papa no nsembe no megina na asole de mo nkan eti se papa no wode yahudie aflefle nkofo na wode yahudie ene obi akokasa wode yahudie ne nkofo kasa na so fu si ya record no na ukuta bia. Let me tell you, you are very stupid. You can never fight this fight and win. This is between a friend. Me say at the end of the day, you are putting your own business into risk. You are putting your family, you are putting your private affairs on social media. Officer okutana na do dan kwaku fado voice. I want one kasa na dan for so aye na dia na ya. Enti no. Waka bibia, fa koma na do dan kwaku fado. Fakomano ne jai wo kon a watwetwe wo tiri why o no pe so dia omaya de hye mesam makwa abade ba attention tv so ne mu amaso ma etwagu se ku ha ya me ka twese de bia nsem panko na me de bebre mu attention tv me pa mo show mo subscribe channel no emma me na mo share videos no emma me na mo like so page no emma me fefefe na mo fa mo comment no embra e wo comment box na me reading so amamo fefefe eye Maame Ng3g3 se mo ade abetu dwade ama ye hu adwuri yen nte se ose de ebe eye Reverend Obofour Jubilee House for no mo ye de mo tai na chinti o ka se Jubilee House mo mu ni the big man empanyimfo no mo man Ghana mu no ebinum etai na chinti na sebi onya oteafo a sebi nkwasiasem a odi no man Ghana ha Maame Ng3g3 se enu nti no panye bia ntimi ma abonten ntimi emeputi no wo ni place woni awuye enye na se wonya enum ka bi ananu wanya nuhu bia manager ne ma oye wo man Ghana ha no ene oni ne tiafo de ene Maame Ng3g3 se USA fo ebetia ne ze abrochire de ene omotia wanom so omde omotia no de ene ekọ ebede ne se wokọ ha ne unya maayo nte Ghana ha ne ye chiwa nte sa ese training news nte se da bi o ho de ene ente sa ne bibi be fa wani wahu ne ya obete ne sebi o samye ne obetie hwia nkasa sebi denden de ankasa medama se samoje mre na mo hwe mu piesie ba akopɛ avo attention tv so makram dasene mesambe buruburu nsem no agu ho ede amamu executive producer ne nyame onhura na onyo kese pa makram dasene yesan ebehwe